Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kum kadak ban pen I ya ke jingi dan rengkat bat ke Jingseng Church of God Meghalaya bat Assam. Kebala duno ya ke yang mene kabaran hakwala peti Shillong. Namar ke jingplo hak step jong ke khatnyo trik mentau naiweng arhajar ke kendai. Ki henre ngot ki MLA jong ke seng kongres. Haka arpo trik mentau benai naiweng arhajar ke kendai. Kira let ye kendo ye kino yelam jong kene ke balang ban no senyang ru da kapisa. Kum si benta ban kersan ya kene ke balang kebala duno ya ke yeng ke bakentang. Kini ki henre ngot ki MLA ke seng kongres ki kentom. Yo ba Charles Pongrop na Nongthamai constituency. Uba Piti Saukme na Maulai. Uba Hima M. Shangpliang na Mausenram. Uba Mohendro Rapsang na West Shillong, uba George Bilingdo na Umroy, bat uba Kemfa Marbanyang na Rembra Jerngam constituency. Kat bana kaliang jong kani kabalang pat lai don rengkan u Reverend B.R. Sokya, bat u Reverend Dr. S.C. Moore. Ini banget hi yang bakal pun kerja kan kerja hampir boleh. Boleh do jong kaplan. Saklah. Dengan skam KK berhak kenang penjan kalau kita balang jong boleh. Kalau mungkin hati tambah. Right. Maka syakri u nanti kajing ye u nanti kajing. Kami siam dak pendak yang lang salang baro. Dia untuk kepor mulai tinggi dor kat maka balak. Thank you. Dia kepor ke ya ko kini. Lah nunus mo pi dong cepat lang ban sedang temai. Ya kiki baro. Right. Tinggi sedikit ni. Dia kajong ke bentar. Lah kajong bentar ni dor kat ni kemudian bikman. Dia kembali tang kembali temu Bentar jingi yang bagi MD kita nampak pasal interest, dari kan national interest, jingi kita orang kapat pi, ada jong babarin, kita orang kat, tapi orang kat ni play kalah tu, kalau kamu jadi play kamu tang ini, kamu banyak yang tak, menghadi kalau kamu tu, plan play orang we plan, Right. Berkam hek show, berkam kharau show. Ini kamu tu nak, kayak apa melah, nak kayak apa melah, Baru mulai. baru sudah. Matakan aku tidak po teologi untuk dia berkhadar. Mereka berkhadar untuk kalau hak badi berjilong jiman jok India hibar kawai. Dekat India hibar kawai hing kemelong mata kalau kita songsier palang. Exactly. Ya jilong jiman tengok orang betul khadar kawai kebentak besar kalau ngihap benduai. Kerpang kalau nak yang jok kamtam lagi yang jengi bak yang buai kerpang. Kalau boleh urut tahi kalau dia prime minister jengi. Kawan di Kong Nishap idon kami kejeng teli idon kami ke India. Kejeng teli jong India. Ngi skam mo tayo prime minister jong murom kalau ini jong bilang baro la ka jong jinge ulang jong bila jong mo tang ko ba India jong kalau makan kanang piyo mo kanang karang Ibangi dan tradisional. Bangka donor mo baik same tambah. Kubulang ba proses God's wish. Kasi dan tujuan bukan ba untuk ingin skam. Maka balang beli kan kejang ya kan ni. As believers in Christ. We don't hakapor jong ka history hari India jong ka bang iton kam man phai se Calvary dan kam phai se nong panem ha ta kon kam ba dang man nin ro dang ka kran man story cha se wan ka liang jong bishop ba ki tu ko rang ba de la da kam dia kum ne ro nom ya kan do long kini kai ki jong chia ki ring yang ini bangin ya kham hajan wai Protestan magaya mat makan di ong i pipi don ka mission ngaruh ka mission ngi ya trailer ada group Catholic Association itu kiwat ikran kila kun kicing ai subahan bleng dok itu te baong iki ba kedegasnem kalau kamu pekuliar kata-kata hagan ukurukam kemudian kadai ka jing ing dong ka yang mani hamo prep aden ka tuka jing cia ka balang hamo ka no scan to pada ada kata ka jing kladung archbishop kalau kita kerja scan ni tengah manen let's look at the communicate dengan kikastan kalau kita jaga situasi yang dari kejong utama, kejeng tron jo kilong yang sering sini kebetulan kan sopa sote, tidak subrai kuah, bersuti yang ini Christian Church kan, bah
kung sekutu minong sensitif ke jingkan ke ini dan ke jingtu ke role ke bagian play one in society and judging the church kam shim ke take responsibility under the organization ke bagian ini lang sekutu kam tu lah second dengan kamu boleh buat communicate yang ini sengam tu boleh kalau ngomong Aku kau pengen poin pakat ini kerja tu.